Indeed, mureka ako yesu nabasa kukorera birungi akukorera ibyamagiro shware none umuri gahungu nozahi program Ndyamusiimanta y'abarafande Johnson na namtahi wawe cyashongoro kirungecho kandi ningusimani wari yonore program Ndyamusiimanta oyine Clare Mirembe mpaka hashaitan kandi rizo banizo bari bero 30 ukwezi no kwa mukaga 2029 Sunday hamwe ukwezi sini bazi kandi simakana tunabajenya bitata iseri zoba on program ya Ndyamusiimanta naba Ally to the Nations abajenya babine ekiteerane Bushenyi na Rukungiri ibe bija kututangazaho nibenda kutugambira nebyari kandi nibenda kutugambira binji ahubwo nabahereza barahanga kandi mukama batiriho mashita kugumana bagendane bagambe kigambo cyarahanga tuyine Pastor Obed Ndyamuba hamwe na Pastor Bagwa Bainomugisha abahereza barahanga abana benda kutugambira binji erizoba kandi chikore chawe yirahihi na TV West mu program ya Ndyamusiimanta ohurire ebarkwenda kutusharingira shwari n'abashemerera mukama wita simwe ninyenda kutandikana yitwe yanjure abayone batureba bamenye ngo tuyino home studio amazina n'abanyata Pastor Obed Ndyamuba kandi ninduga Kabare Pastor Word of Faith Church mu Kabare ninkora no herezo barkweta Ally to the Nations, which is an international ministry, and Evangelist Ndyamuba from America. We were mnoga TV West kutabarsia kanda kutureba twabashemerero. Yari mnoga Pastor Obed owishemwe Pastor Bagwa. Amazina ngago banyita Pastor Bagwa Bainomugisha ndi umuhereza mukora bwa Mitoma Worship Center kandi provincial vasia abwa Nafbak Greater Bushenyi Bethati ekiteerane cha Ally the Nations Bushenyi ni chairman organizing committee. Wow, chairman organizing committee. Ally to the Nations AG best in America ministry in America haza twahiriwe twatunjire chairman organizing committee ariyo nageza ho kurenga ekiteerane byaba successful niyo turikwenda kutandika niwe Pastor Bagwa utugambire cyenyine kiruho ekiteerane ne byari then before we invite Pastor Obed. Kwebale munonga nyabo twine ekiteerane bibiri unka specifically nyoweni ndebere cha Bushenyi Greater Bushenyi Greater district 5 kandi teebekaniise ekiteerane kizinda omukishayi ishaka ebiri 11 okusya ebiro 14 okwezi kwa mushanju. So twine district zone 5 Rubirizi Shema Bushenyi Mitoma Buhwejo twamara amezi abiri teebekaniisa tukozere mobile trucks crusades twatayira amashomero Ally the Nations yabahereza impira babura yenjiri so abahereza bona omugreater Bushenyi for Gospel Church PMUC Light Glory Nafbak Bafe Ally the Nations atwaricho kutangaza abo kuba ebibyona ezo mission zone zo namakanisa gona twigisere hati byo muntu omwe so ntureba ngo ntutekate akabatwine abantu emitwaro ena ugarahiguru mu crusade ejo kurwe biri 11 kusiku 14 so nitwikiza nza kwekintu cyangwa munonga nza kugera abantu ntaza transporter twine coordinators bitu buri county ngo twagamba tshibyo bine twine mu coordinators bitu sabo nza kwereza transporter baragumwanya ogwe bijo mwanya kandi tukatubagareyo tinoboraro kandi nibyo kujyabero. Okay. Yes. So abantu numuza kuba numbaraza kandi numuza kuba numbarisa. Yes. Of course hati nobunda yahitekaho TV yariyo nari program Ndyamusiimanta nahinda kumanya kuyakubasa kuba nanda kwijo mu kiteerane iki akabatungata inamba zesumuzi yakubasa kubatera. Oh yes. Eyanje ni 0 mushanju 2 5 kandi Airtel ni 0 mushanju 0 5 8 Mukama wita simwe oriyo nare program Ndyamusiimanta twinaba Ally to the Nations kandi the ministry best in America kandi ekiteerane ekibayona batugambira ngo hariyo kurya hariyo kunywa ruhanga yaherize kubitereza mwene ntumanyisa ngo turi kwija kubona ruhanga yaherize no kubateraho transport no baza kwiho wawe kandi bo
ba coordinators ba ready kuringo bakora umurimo gwabo abantu barahanga mwe naba batebekanisa mwene ndizakuze wa Pastor Obed Ndyamuba kuruga kabaye ni wogire cyo wayongera yabere mnongo mutebekanisa program ahagwa TV West nitwari mu gishogo kusimarahanga abo ku basa kutureta mu studio ya TV West kandi ndakusima management abo mu rumango mu korana mnongo ku koza TV West abo kuburenjiri no kusya abantu amakoro bwajwe kubana batunga nko kumwahorra turi ministry bakweta a light to the nations. We are based in America, in Chicago. That's where our main headquarters. Aiziri konka kantu in headquarters of Africa, omuri Rwanda Kigali. Numwe our African director arikushutama kandi tukore mirimo coordinating Africa. Oherezo nuko kuna bagambira n'ubwebemberwa umbuzo wenjiri ruranganwa obarkweta Dana More kuruga America amwe no mucyaro obarkweta Kaman More bona n'ababuzi benjiri kandi Dana More ni obuturkweta spiritual son wa Reinhard Bonke the late wajire kuba na mkama abinjiri bamanya ko umbuzo wenjiri ruranganwa burirenjiri omuri Africa na area Africa twiwa mugisha itwe nka Uganda abo herezo abo kuba turi nturenjiri omahanga gatarga mwana gamwe America mu Russia mu Ukraine tubire muri India Pakistan Mexico no mu Africa yetu na mututuri ntuza mu kuburenjiri ka West Africa Nigeria Cameroon Ghana here East Africa Nairobi Kenya Rwanda Burundi tubire muri Tanzania kumara imyaka mingi nango no mu Uganda 2011 tukaba turi muri Kabale twarbaye twaza Lira twaza Mbale twakore ibiterane omuri Arua na Iganga tube twamaraki tutari mu Uganda konka tunda kusima mukama abo ko bagarukira yatwigurira horono rwigiro hango ubwo garuka omu Uganda twine njiri ya mukama Yesu Kristo kandi tukore ibintu bishatu nko kuziriye mpagiza oherezo cyo kubanza okuburenje no kuretera abantu kugarukira Kristo icyo ninje mumanyango abanyuganda bakitegereza kungi n'ikintu kikumunonga kandi hamwe no kwencouraginga omirwa Kristo mujungu tucheta inspiring the body of Christ ningo kugarama mane abahwirwa mane abakurensi ubundi rinkeba ebanagire abakora bunurahanga barahare abakwenda kwewa masiko abantu bagarama mane kurabura mu kigambo cya ruhanga no kuyamba abakwetengwa okuyambwa o caring for the needed ebyo nibyo bigererwa bitu bishatu ebitwerekerize nka a light to the nations kandi koko mugenzi wanje Bishop Bagwa yabagambira mukama toherize omuri Western Uganda uboni Bushenyi omuri ishaka mwe tukuza kuba turi kandi narukunjiri twine biterane hango mnonga ebiri kugitensiona ngo kuyabagambira Bushenyi tuzakuba turiyo ebiri 11 okwisebiro 14 obyo kwezi okwa mushanjo twabwaye njyangu ni weekend mu yonga twasigaza kuzo mukiterane cyo then rukunjiri zakuba kuturarje Bushenyi the following week ebiro 18 okwisebiro 21 nzakuba turiyo muri rukunjiri main stadium tenda kusimarahanga abwa government leadership ya Bushenyi RDC the police ukwata nsamoni itwe ukurebeka twakora umurimo mukama w'Yesu Yesu Kristo uyatumira ngutukore narukunjiri nicyo kimwe the DPC the mayors all of them bari yo bakwatanise n'itwe ukurebeka ngo twabura injiri ya Kristo kandi okurabira umberezo by the way tukuza kutandika ebirebye bitobagambira ko reka tutwire omyanya itarakushana abo kwa tukatandika kwa gatano tukwingarajingo mbirwa Kristo twine nenjiri yo kugarura abana okuruga ombitokoza bwonko tugamba
marwana ni enjaye twine abantu kuruga mukuba abana bitu basisikire mnonga bahinduka abagwiraro so twine njiri omana b'amashomero okubagarura kuruga omukusisikara mubye enjaga ombye bitukoza bwonko kandi bakaba abana barungi bihanga bine nekigenderwa no kurinda ebiroto byabo birahanga bahire umuryecho Bushenyi yona tugetorire amashomero mingi mu Bushenyi amashomero mingi mu Rukungiri twagetora twarabana bahinduka kandi kitari yecho no supportinga sports empira buri shomero tubintu at least empira etano okikari komi to help them develop their talents as our young generation so twizanu abishemwe abaturikize n'abatureba TV West abari yo mu burengero izoba bwa Uganda abari Ankole region abari Kigezi region twiza kubeta umukiterane ikihango mnonga ekitwesere ekiterane cyo kutangaza no kusharura ntambiro n'umushije wo kumara imyaka 14 sofa omyanya tarakushana omundembo tarakushana no mushije uruhanga rukozesa omumani ombyo kutangaza no manyiso ebikurema abashaho ebyaremera abafumu turebera mukamana abikora ayi tugire turebera abagwira n'abakomoroka turebera abarema batambura n'abargombugari twareba impumi n'izumuka twareba ibifamatu n'ibihurura twareba endwara pressure cancer diabetes na endwara yo kwasa kugamba turebera mukamana kitamba wabona kukakasa ibindi kugamba ubasa kutahira website yetu ninga Facebook page yetu a light to the nations obase kureba ubujuzi bw'abantu abakomorokire ndikiriza ngo ubuno naku bwa western region Rukungiri na Bushenyi abantu bari mu Bushenyi Kahohe abari Rubirizi abari Shema district abantu bari Mitoma district abantu bari Ejini Buhweju na Mbarara ntwenda kubeta umukiterane ekebyo kutangaza no manyiso ecyo kukira no kushumuruka kandi ekiterane ecyo mugisha no muhereza witu danamore okuruga America obuturebera mukamana akoresa ebintu bikuru munonga omuringo ogwo kutangaza imwe abakumanyaho Reinhard Bonke the late nubwo mashta agumsha barahanga ari kutamburam twenda kubeta omukiterane eki abakomerwe abari kushasha abatine mani urundu umugisha gwa mukama nitwete omukiterane eki okubasa okutunga umugisha gwa rahanga no kukezebwa abari Rukungiri tutambwira mu Rukungiri greater Rukungiri yona amanya Rukungiri ine Kanungu ine yatana na Rukiga yatana na Rubanda the other side yatana na Ntungamo abobona begisre ba pastors okubasa kore kiterane ekya hamwe in fact abakutureba at TV West it's like a miracle abukuba abarisa abatwire ubundi batakwatanisa benyigiremu okubasa kuburengira hamwe amakanisa gona genyigiremu abukuba kinecha it's interdenominational tikine boundaries ngwe kinecha Bishop Bagwa manyangwe kinecha Bafe ngwe kinecha Nafbak ekiterane ecyabishemwe bona kandi kiri ecyamadini gona twenda kubeta abarukungiri ngo kunabagambira ekiterane kityo ebiro 18 okusya ebiro 21 ebyo kwezi okwamshano okugashaha munana ziyangwe okusya shaha emwe ezo mwabazyo ebiro 19 na nebiro 20 olwakatano rwa mukaga omweekend ekiterane nzakwatwine kiturukweta Board Faith Conference aho mpereza wa mukama Evangelina More arabe na egesa ekigambo cya Ruhanga kandi ari kushabira abantu okubasa kwijura amangu mu kwera bakabasa okugumiza mu murimo gwa mukama n'cyakimwe na Bushenyi nzakwatwine Board Faith Conference ebiri 12 ni 13 rwagati ekiterane cyo ruraba ryo rwa katano n'urwa mukaga kandi cyamushana biza kuberaho ministry na n'aba pastors bayize gutegura ibyo kurya ibyo rizo okarya cyamushana umukiterane cyakashesha kurgashahemwe okusyashaha mukaga zihanga ekinde kindwa nangu mbatangaze abakutureba
TV West ekiterane kino cyo mutaha turukwata aha byo omwoyo kusha ninge byo mutama kusha turukwata aha bya magara kusha kuri kan twata nabyo umubiri umpereza warahanga atebekanise bicyoncho ibyakuza kubanagabira abantu kuko twagamba we touch the spirit, the soul and the body. We win souls, we inspire the body of Christ, and we also care for the needy. Okuyamba abatakweyamba nambwenu ombiterane bibiri Bushenyi hamwe na Rukunjiri tuguzireyo emotoka motorcycle bageta pichi twagurayo ente tuineyo flat screens, fridges, magari ibiturabe tugabira abantu omukiterane burumwabazyo free of charge. How do you work that? No chikorta kugira ngo tunge ibyoncho ebyo tutebekanise tickets urabena ata stadium wenda naiza kwebwa ticket kandi ticket ejo nimba ebase kumubasisa ukubasa kuhangura ebirabe kumeza warhanga atebekanise ebirabe ebi nubasa kuiza omukiterane eki ubundi tokwetenga cyo kutangaza cyo kukizwa iwe amagaragarije kuko buno etenga motorcycle igose kuteka muhanda ukatunga boda ukatunga sente za burizo kandi mbiterane bitu bibiri twinabe shongozi bitu aba western aba tugambire ngo bakunda muno icyo kureberaho rosa muhanda kurga Tanzania umwe shongozi ruranganwa na iza kuba arahamwe nitwe okurga Tanzania Dodoma na Judith Orishaba okurga Kabari nabo naza kuba natwe zo mugisha na Happy Alex okuruga nyango n'umunyabushenyi naza kuba hamwe nito nabishongozi bingi okuruga Western Uganda abarabe batwezo mugisha tunda kweta iwe oryo mu burengero wa Uganda yija wase kwetwegitaho omukiterane kandi kama naza kwezo mugisha amagaragawe tugarasigare nicyo kimwe. Amina yebare mnonga owishawe Pastor Obed kandi reka tuzowa Pastor Bagwa ntwendo tushobore ukache utwizusiye aha shaha utwizusiye aha biro nabwanye manene mbazesimu turukwirira kwendera. Okay ahabwa Bushenyi Kizinda Market Grounds no twine ekiterane icyo nza kutandika 2011 okuhisya 2014 kandi 2011 turatandukana Jericho match ninga yitweta Jesus match turaba twine police twine za bandi direction yani ya town yishaka turukoreka ikitinisa cya mukama then 2010 kuturamare Jericho match nzafutandukana ku Rusedi shamnana then the next day zakwa twine conference kutandukana shaha ishat sharp kudasisha mukaga closing tutunge cyamshana abantu baza crusade. Yes yebare mnonga Pastor Bagwa tuwatwizisya watugira ngo ntwenda kumanya cyenyini nyowe naheza kuteka TV yanjye gishaha ninde babajeni bariko mu Allied Nations kandi ministry kuruga America ntwenda kumanya nyowe kundije nije ni expecting ato mu kiterane nyowe ndyo umwitiriza nikitiriza Yesu kujo namagaragange nija umukiterane iki ni expecting iki kama witase. Amen. Abaturikize n'abakutureba Allied Nations turite cyamana mingi munonga namba yo kubanza tinkare bago okwegita kwabahereza nko kundebero mu Bushenyi hati namara imyaka 4 nkatinka kirebaka all missions all umbrellas zukwatagene hamwe okurite kintu eki so ntwikiriza ngo ku Bishop Obed yagamba ebyo kutangaza byaho abantu baza kukira orodo bujuruzi buruntu bureba kana nitusofa akira kutumazire na front runners ninga bayorizeho kwijamwanya niturebe imbabazi zitakareba go mwanya so twino kwikiriza ngo ebo biro bina ibyo rizo muri Kizinda torasigauri ngo kuwija ezo mbabazi tuzirebaho so wabora hari tambara kare abkuwa oboraro burho icyo kurya cyaroho tine kirakuteganise buri umwanya kandi kacyamuno ganzi committee nakwatanse na timu yanje kureba ngo buri muntu yahebwa care yarkwetaga. Yes ekiri kongera ryecho eki chairman yagamba nagira ngo ntambire no mushije kumara emyaka 14 think win
omwegesa urukwegesa ekigambo kya Ruhanga nk'uko kirimu amaani kirimu omwoyo wa Ruhanga kumarisha hanayegesa atiine muntu urukwetengesa turera abantu nibatunga okwikiriza rugabyo kutangaza ebindi amagara g'omukristayo kombekwa mu kigambo kya Ruhanga. But that's very important. That's why we call it Bold Faith Conference. Amagara g'abakristayo nigombekwa mu kigambo kya Ruhanga baba abamani abukono machi kutwita umwe stari natukanga atwereka kututine mani konka wizo mu kiteerane kinko mu ikiriza amagara ngaza kombekwa mu kigambo kya Ruhanga kandi torasigara nicyo kimwe iwe uryo mu ikiriza uri omukristayo uryo murokore conference age omusha waranga yabana yegesa torize kusigara nicyo kimwe kwikiza ko nikuza kwimukirwa okumanya Kristo nikuza kwayongera kandi amagara ngaza kombekwa omukumanya ekigambo kya Ruhanga. Yabale mnonga owishimwe Pastor Obed, Chairman Organizing Committee, ninyenda kugaruka tushemane na maya Yesumu ubundi hari kwenda kugiti yabuza habiterane ebi ninyisigangu yatunge namba yawe nitumwanguhira. Nanye netakahire namba ejo. Okay. Orwa mukaga ebiro mukaga. Yes. Kineho ikiroketa Women's Rally. Okay. Ekyo nacho no kwetegura cyangwa munonga. So twine Women's Rally nza kugeraho conference izo barumwe turishaka a Healing International Church wa Pastor Lira Nakalema kuruga eshatu abacyara mwena nibaniriza muje muhikeho twetegura ekiteerane. Okay. Then ko kuwagamba esumu yanje go no murundi ni 0 mushanju 2 nkaga ni 5 kinana nina kinana kandi Airtel 0 mushanju 1 25 kinana ni 3 Yabale mnonga Pastor Bagwa owishimwe ryo notureba mukamauta simwe twenda kusimba Ruhanga habo mwanyogu kandi obundi noyenda kuzo mu kiteerane eki ihine cyo rukwe expectinga kutungayo obundi noyenda kukizibwa obundi byawe bishobire obundi noyenda magara masya konka hariho na nebyo kutangaza ebindi binareba ndobasa kugenda no mushaba oye hangurire because nturomuhereza wa Ruhangogu tarahacho kutwizuza momoyo bitu nayombekane imbere yitu. When you know basakikayo base kubakwehangurira na pyo yehangurire screen yo yehangurire smartphone yo yehangurire fridge ebe byona oyihiriho na okugamba kwa mukama Yesu Kristo. Mwe nyabirawe ni nkweta omukiteerane kya Bushenyi 2011 mpaka 2014 yija tukamanya Ruhanga akwinire plan. Niwe nyemerera mcyahandikirwe ekya Jeremiah 29:11 nibagirango I know the plans I have for you. Ruhanga twinire plan tokamanya bundu hine ndware twire nayo omazire nayo bwire konka mukama hati nibwo bwiro byajanguza Bushenyi ninga zari kunjiri ushango bundu wakizibwayo ahabwa mukama ahabumuhereza wa Ruhanga uyatebekanisa kwijo mwanyogo mwena bari kunjiri barga bati Bushenyi nabazari kunjiri 2018 mpaka 2021 tweshangere kunjiri omukiteerane eki and make sure ngobo ndukuwaza kuzayoneka yo wagenda nayo ahabo kuba bana banabona ikikuru minonga amagara gabo ntugenda ko kubano yereko mahano muhanda nyense atari kubasa kwijagurukamo genda no mwana wawe omwere ko muhando gwashomeye kutoramo ubundo ine bizibu kurya hamutwe umuhereza wa Ruhanga yija kutukomorera ebyo bire bitukomere. Program ni Ndyamusiimanta kandi nanye ne Pastor Obed Ndyamuba na Pastor Bagwa Bainomugisha abari kuruga a Light of the Nations kandi ministry kuruga America kungo of course batugambiraje program yi batwinire chairman coordinator yatwere chairman wa committee eyibine organizing committee yatwere namba yesimu in case wateka TV washanga tiriyo ntwendera gitere na banywa baheza kugitera naija kushoborera each and everything about this biterane. Tujirize tumbereho netugaruka.